Dobro večer i dobrodošli u Gradsku knjižnicu Samobor. Ovaj cijeli tjedan smo nazvali Volim hrvatski i to zato što sam sigurna da osim profesora hrvatskog, hrvatski i kao jezik i kao predmet vole svi, a posebno učenici! Prije samog početka molim vas da navijate svaki put kad ja vičem pljesak, navijajmo i tako dalje, jer su naši profesori imaju dosta tremu i tako. Nećemo sve odati, pa ih malo podržite pljeskom. Evo ja ću pozvati, dakle, abecednim redom sudionike večerašnjeg kviza. Profesore, ne ljuti se. Koliko se oni znaju igrati, a da se ne ljute, koliko se znaju ljutiti, a da to bude u granicama okvira, jel? Normale. To ćemo vidjeti večeras. Pitanja su dosta teška i zapravo se radi, mi smo to birali iz one A razine za prijem na nešto, na neki studij hrvatskog jezika. Pa možda da krenemo, jer evo neki se tamo tresu, i da riješimo tu dvojbu, da vidimo tko je došao, tko nije, abecednim redom. Dakle, prva je na redu Jadranka Cvek. Bravo! Evo ga, Jadranka, izvolite ovdje, profesorica hrvatskog jezika iz Osnovne škole Samobor, nekima je predavala, sad je u mirovini, ali je doista naš dragi gost, čitatelj prije svega, a onda i profesor koji je marljiv i vrijedan. Poslije ćemo vam razjasniti, oni su si dakle dali nazive, poslije Jadranke Cvek, evo tu je na redu Kristina Halužan. Pljesak, molim! Evo, Kristina je Jadrankina učenica, to vam je sve povezano. Uglavnom, tu je u ovom timu također abecednim redom Ivančica Huđek. Kristina Halužan je naime ravnateljica i profesor hrvatskog jezika, ali ravnateljica, to je dosta bitno jer ovi imaju dosta ravnatelja u svojem timu iz osnovne škole Rude, a Kristina Huđek je profesorica hrvatskog jezika, radi u osnovnoj školi Milana Langa u Bregani i evo odmah u ovaj tim, u ovu ekipu, opet abecednim redom, gle kako su se lijepo složili, Igor Matijašić. Bravo! Sljedeći nam je Antun Pavlin. Bravo! Profesorica srednje strukovne škole, također kao što je i profesor Pavlin, Vesna Ratković. Sljedeća Irena Šepl. Irena je profesorica hrvatskog jezika, ali radi kao knjižničarka i jedna vrhunska lektorica koja je čak i na našim plakatima koji u povijesti knjižnice za ovaj Volim hrvatski imali su najviše pogrešaka, pa smo štampali Irenu Apple, a ne Šepl. I naravno zadnja, ali ne manje značajna, Davorka Vuković. Dakle, ekipe su se podijelile. Strukići su, dakle, profesori strukovne škole Samobor, a temeljci su, dakle, osnovnoškolski profesori. Malo se zagrlite, nemojte se gmrko gledati. Možda je u redu da se grle sad prije nego što igra krene. Naravno, ove dvije ekipe, jedna će si dakle stati uz ovaj pult, neće se previše stiskati i naslanjati, druga ekipa uz ovaj. Njih će bodovati i pratiti naš žiri, koji je za ovu prigodu na brzinu sklopljen što se tiče nas, kolegica knjižničarki. Dakle, nije žiri problematičan, međutim u žiriju sjedi kolegica Željka Vrbančić koja, nećete vjerovati, više voli prirodu nego hrvatski, ali pljesak za nju.
I kolegica Maja Klisurić koja će uvijek dati prednost anglizmima nego prekrasnim hrvatskim riječima. Je li bravo za nju? Cijelu stvar su spasili večeras baš stvarno prave nade, jer vole hrvatski, dvojica učenika. Marko Černauš, predstavnik... Aha, ne volite. Marko Černauš, predstavnik učenika Srednje strukovne škole. A naravno o sudbini ovih tu odlučivat će i Edin Čaušević, Milana Langa Bregana, osnovna škola. Eto, možemo zapravo krenuti s prvom igrom, međutim da vidimo tko će prvi početi, s obzirom da su Irena i Igor voditelji. To nam malo se makni sad, sad si previše otišao u osnovnu školu, nevjerojatno. On je radio jedno i drugo s nas. Koristite mikrofone kad govorite, molim vas. Irena i Igor su voditelji ovih ekipa ili timova. Rekao je profesor Alerić da može jedno i drugo. Alerić? Ne. Rekao je profesor da mogu slobodno govoriti Alerić, a on mora Alerić govoriti. A ja ne moram. Kad njega nema, može. Kad njega nema, Alerić. Dakle, profesor Alerić je rekao da mogu biti i timovi i ekipe. Igor i Irena su predstavnici ovih ekipa i molim vas, dakle, da vidimo tko će prvi zaigrati pa bacite kocku. Irena, izvoli. Tko dobije veći broj, prvi će, naravno... Malo se teško sagibaju ovi profesori u strukovnoj. Žiri? 2. Dobro. Pa, optimisti. Sam ja dobio. Bravo! 1. Ali vrijedan. Dakle, kreću Strukići s prvom igrom. O čemu se radi? Natjecatelji vade predmete iz vreće, koja je ovdje u rukama. Malo je teža. Malo da. Dobro. Iz torbe će izvaditi svaka ekipa po 2 predmeta. Malo ćemo im dati vremena da ih imenuju, osmisle. Pa će onda u maksimalno 5 rečenica nešto reći o predmetima. Naravno, koristit će što više pridjeva. Žiri će brojiti pridjeve. Koliko pridjeva, toliko bodova. Evo, malo promislite. Žiri mi je rekao, kad sam pitala koliko ćemo im vremena dati za to promišljanje, rekli su mi, piše mi ovdje, samo strogo s njima i nemoj im dati previše. Dakle, oštro i strogo s njima. Ovdje ćemo im dati 1 minutu. Eto, previše možda, ali malo nek si pregruntaju. Naime, 5 rečenica maksimalno u kojima koristite najviše koliko možete pridjeva opisnih, posvojnih, gradivnih. Molim? Moramo imenovati predmete. Naravno, vi ćete imenovati predmete i to ćete sve učiniti kroz tih 5 rečenica. Dogovorite se tko će biti glasnogovornik. Naime, za svaku igru bilo bi dobro da je samo jedan glasnogovornik, a ne stalno isti. Mislim, bilo bi dobro. To će sve ovisiti, odrazit će se na vaš uspjeh. Tako je. Ja vas molim da se doista koncentrirate. Nagrade su vrijedne. Osim ovih bedževa dobit će i lijepu riječ zahvale, jeli? Ali mislim da je to u redu, jer profesorima više i ne treba, a svi vi koji varaju. Pa već pišu. Aha, već pišu. A ne, gle Irena. 1 bod manje. Dakle, evo, na moje vrijeme sad možete onda raditi bilješke. Vrijeme sad. Evo sad njima dajte. Stvarno je fair. Evo, nevjerojatno. Ti profesori srednjoškolski, bravo, bravo. Bravo Strukići. Bod više. Bravo Strukići. Da, malo si pribilješke nekakve. Odmah zajedno. Sve složite u jedno.
Mislim da je to zanimljivi su predmeti, poslije ih svi možete malo pogledati, smisliti koji pridjev. Porezat se na neke od njih, vjerojatno neke koristite doma, neke u radionicama, mi smo sve prevrnuli da dođemo do tih predmeta. Inače, ove godine, sad ću vam pročitati samo jednu informaciju iz knjigomata za kojeg znam da ste si već prolistali, da imate kod kuće. Vjerojatno ste 2 puta prolistali, sigurno ste se više zadržali na ovom dijelu Volim prirodu, ali nema veze. U ovom dijelu Volim hrvatski piše da je 50 godina deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog jezika i to je ove godine 2017. značajno utoliko jer se zbog te deklaracije i dani posvećeni hrvatskom jeziku i obilježavaju. Dakle, puno više o deklaraciji imate na stranicama 1 i 2 u našem proljetnom knjigomatu kojeg smo posvetili ovim danima Volim hrvatski. Osim toga, još sutra, ako niste, prošećite pored izloga i pogledajte našu izložbu. Također ima mnogih zanimljivosti. Možete naučiti puno toga kada i kako koristiti č i ć, i je i slične stvari. Žiri, je li vrijeme pri kraju? Gotovo. Gotovo? Vrijeme stop! Koliko se sjećam, Irena je, odnosno ekipa Strukića, prvi su. Dakle, moja kolegica Vesna u ruci drži... Mikrofon. Ne ti uključen. Protivnička ekipa pomaže. Protivničkog protivnika. Moja draga kolegica Vesna Školska. Nisam školska. Vam je priroda. U ruci drži masivnu, staru, tešku, željeznu, rupičastu, izglodanu, hrđavu, i pokretljivu flajš mašinu ili ti meljalicu. Ovaj starinski predmet služi za mljevenje svježeg, svinjskog, goveđeg, purećeg, pilećeg, janječeg, konjskog mesa i skoro isto takve paprike. A moj dragi kolega Tona u ruci drži... U ruci držim blanju, hoblić, Bravo. smeđi, drveni sam rekao, nezgrapni pomalo, ne previše velik, za finu obradu drveta, kojim možemo načiniti jedan krasan bijeli, odnosno drveni bukovi predmet, stol okrugli. I opet ne moramo, ako ne želimo, možemo promijeniti oštricu koja je isto tako vrlo oštra, jer su oštrice inače oštre, a može biti tupa. Gotovo, žiri je rekao, to je bilo to. U redu. Molim vas pljesak za Strukiće! Dečki, zbrajali ste, jeste? Bravo, bravo. Znači, velike, dugačke, željezne, plave papagajke koje se koriste za različite vrste očerafljivanja pri dugačkim, velikim, jako visokim i oštrim cijevima. Oštre za prste i treba biti jako oprezan pri rukovanju njima, posebno kad ih upotrebljavaju mala djeca koja su još uvijek jako nevina i jako su nespremna za daljnji razvoj i jako su oprezna kad su u pitanju korištenje ovakvih alata. Bravo! Ribežajn. Oštar, jako opasan za malu djecu koja su... Oni su svi u djeci, to je najvažnije. Šalim se. Znači, oštar, jako opasan, neopran, nečist, neredovito održavan, treba biti jako oprezan s njim, teško se čisti, nepoderiv, nepopravljiv, neperiv. Dosta, bravo! Sad se samo nadam da su oni zbrojili koliko je to. 21. Stemeljci, odnosno krećemo od Strukića, tu ga molim te zapiši. Žiri je rekao Strukići su koliko imali pridjevala? 30. Znači 1-0 Strukići. Strukići 30.
Samo jedan bod, dobro. A temeljci? 0. Manje. Ja sam se nadala da će biti izjednačeno. Zato jer je rekao da je zmazan i neokratan. A to je tvoj... moj. Dakle, i u hrvatskom jeziku ima ovakvih Mislim, ja ne vjerujem. Ma Maja, kako si? Dečki, se vi slažete s ovim? Ne, brojali smo. Brojali ste i vi? Čekaj, ti ideš u strukovnu školu? Pljesak, molim, za Strukiće. I još jedan veći za temeljce. Sljedeća igra nosi naziv dramatiziranje ili ljepše zove se dramatiziranje. O čemu se radi? Dakle, netko iz vaših ekipa, koga ćete odabrati, ovdje su sad govorili Igor i Irena, sad ćemo, evo, Ivančica i iz vaše ekipe, tko će dramatizirati? Mislim da je Vesna Ratković odlična. Vesna Ratković je odlična, žiriju je izabrao upravo. A čujte, profesorica Vesna će dramatizirati, a radi se o sljedećem. Timovi će dobiti 5 naslova drama i pokazivat ćete, dakle pantomima, objasniti, pokušat ćete svojoj ekipi u što kraćem vremenu pokazati o kojim se dramama radi, a oni će morati pogoditi. Imate na raspolaganju vremenski, koliko smo rekli, neke, oko 2 minute, za 5, toliko vam dajemo, ne morate svih 5, 1, 2, ovisno koje vam odgovaraju, možete sve, a možete i dodati, možda vi možete 10 u 2 minute, to bi bilo čak dobro da... To je već... Dakle, to su sve drame koje vi svojim učenicima dajete da čitaju. Priređujete im svakodnevno drame. Sad ćemo vidjeti kako to vi radite. Majo, molim te, samo podijeli zadatke. Izaberite si svaka jedno srce. Ivančica i Vesna. Krećemo opet onda sa Strukićima. Oni će u svakoj biti prvi i odigrati, ako se slažete. U konačnici, da. Evo ga, malo razmislite kolegice i možete krenuti. Vrijeme. Sad. Prva riječ. 3 sestre. 3 zime. Da. Bravo. 2 riječi. Druga riječ. 3. Broj 3 je druga riječ. 3 slova. 3 skoka. Troskok. Prva riječ. Ne, dobro. Nijedna riječ. Da, znam ovo, Gloria. Margaret. Svetac, svetica. Riječ je o hrvatskim dramama. Gloria. Pa neko se Gloria. Kraljica. O drama. Predstava Hamleta u selu Mrduša. Nijedna riječ. Tri riječi. Treća riječ. Vrata. Bez trećeg, ne, to nije. Pustolo pred vratom. Bravo! Super! Pljesak! 3 riječi. Treća. Ja. Žena. Prva riječ. Prsten. Brak. Rasna. Nora. 3 riječi. Nora. Suvremena žena. Bravo. Odlično pokazuje, da? Selektiranje, apsolutno sad. Ona je udar. Ko je on? Koja je ona čeka? Muž moje žene. Još ima 20 sekundi. 20 sekundi, da. Druga riječ. Opet 3. Dobro. Od nešto 3. Trojica. Gotovo. Bravo Vesna, čestitam. Svaka čast. Molim vas,
pljesak za profesoricu Ratković. Žiri, da čujemo. 3 pogođene. Vi smislite kako će im se upisati bodovi? Vi ste znali, ona je pokazala bez trećega. Ne, to je posle za... I Kraljevo, kruna, ne. Kraljevo, da ne, Pustolov pred vratima. To je pitanje, ne moram po redu pokazati. Ne. Kako ti se čini da ti je lakše? Evo, Ivančica, izvoli. Da se ja maknem malo ili kako. 4 Može. Ribički štap. Starac i more. Hrvatske su drame. Ribanje ribarsko prigovaranje. Bravo. Bez treće. Dobro. Ajde, Kristina. Čemu tako? Priuči. Suze. Sina. Bravo. Jedna riječ. Galeb. Golub. Roda. Uča. Daj to samo. Ptica. Okovi. Drame, hrvatske drame. Odlično zapravo pokazuju jedna i druga. Jel da odlično, da. Kad znamo odgovore, da. Pa zato smo mi to tako i složili da znamo odgovore. Znači vrijeme je prošlo jer znate vi njihovu. Ne? Jer 3-3. Pa je baš dobro. Da. 3-3. Robinja. Jedna riječ. Pa da. Ivančica, čestitam, svaka čast. Molim vas lijepo pljesak za profesoricu Huđek, bravo! Super, svaka čast. Odličan izbor. I Ivančica i Vesna su sjajno to odradile, super. Svaka čast. Baš ste ponosni na svoje profesorice, priznajte. Odlično. Pljesak. Dobro, Tuga, ja te molim, 1 bod Strukićima i 1 temeljcima. Svaki je pogodio 3 drame. Odlično, bravo ljudi. Sjajno, žiri se malo uzruje, oni stvarno imaju te znam, Maja je to sad učila, sad se ona nervira. Treća igra zove se Poštapalice naše svagdašnje. Da je bilo tko brojao, ja sam ih rekla već puno od početka, od kad sam počela pričati, ovoga, onoga, dakle i tako dalje. A ekipe će morati pročitati tekstove koje smo im dali, dakle to su odlomci iz lektire jedne, i treba će iskoristiti što više poštapalica koje smo im mi dali, napisali. Onaj koji će to čitati s poštapalicama će prvo glasno pročitati o kojim se poštapalicama radi. Tako da se morate smijati, navijati i slično. Samo tren. Dakle, kad kažem vrijeme, sad treba će to... Igor se slika, dobro. Dakle, pročitati tekst sa što više poštapalica, ali naravno da bude razumljivo i od žirija se traži, dakle, bodovanje, to je jedna subjektivna ocjena žirija, oni će to, eto,
profesori će to što veću ocjenu trebati dobiti u ovom usmenom izražavanju. Naravno, prvo kreće ekipa Strukića. Koga ste izabrali? Tko čita? Reći ću vam tko čita. Jeste se dogovorili ko će čitati? Onaj tko čita ne piše? Dobro, Irena, molim lijepo samo, daj uzmi mikrofon, pa samo, mislim da je uključen. Pa samo glasno, prvo pročitaj koje ste poštapalice? Poštapalice. Znači, poštapalice su onaj čuj, kaže, vele, dragi moj, jel, mislim ovoga, onoga, kak se zove, prestrašno. Sad čitam tekst. Da. Sa ili prvo bez? Odmah sa? Ne, odmah sa. Evo. Dakle, jednog dana učitelj čuj je svojim učenicima vele predložio da kak se zove, osnuju, mislim, zadrugu. U prestrašno zadruzi svi moraju isto, kaže, raditi, imaju vele jednaka prava i i dužnosti. Mislim, tajnim glasanjem za domaćina zadruge izabrali su onoga, kak se zove, Ljubana, što što Peri nikako nije bio po volji, prestrašno. Dakle, dragi moj, učitelj je na nagovor svog prijatelja, mislim, doktora, odlučio ići u Zagreb na onaj izlet. Kak se zove, oni učenici su bili, mislim, oduševljeni, piše krivo, da nema veze, pogotovo što će putovati vele vlakom. Kaže, Zagrebu su posjetili higijensku, prestrašno, izložbu i kak se zove, tiskaru novina, časopisa onoga Smilje. Dragi moj, tvornicu suhomesnate robe i tvornicu čokolade, prestrašno. Počeo je padati, čuj, sve gušći snijeg i jedva su došli do, kak se zove, kina. Za vrijeme, kak se ono zove, predstave, kaže, učitelju je vele pozlilo, pa ga je odvezla prestrašno, hitna pomoć. Vele, djeca su bila u velikom strahu, prestrašno, normalno, jer nisu znala, mislim, kako će se vratiti kući. Prestrašno. Bravo, prestrašno. Ovako zvuče mnogi od nas kad govore, čitaju i slično, pa onda možda da poradimo je li prestrašno na svemu. Usmeno izražavanje za sve, imamo rad, na sebi i tak dalje. Idemo, temeljci, tko čita? Kristina? Teško je to profesorima hrvatskog tak toliko poštapalica, ali dobro. Meni nije. Dakle, vlak se, ajmo reći, kretao sve sporije. Aha, moram ih prvo pročitati. Ajde, pročitaj. Ajde. Dakle, međutim, kužiš, ajmo reći, u biti, mislim, stvarno, pa, recimo, praktički, gledaj, znaš i tako. Odlično. Dakle, vlak se, ajmo reći, kretao sve sporije i odjednom se zabio, pa, u veliku hrpu snijega. Mislim, stvarno. Ljuban je, međutim, u zajedničkom dogovoru sa djecom, recimo, odlučio pomoći da se što prije izvuku iz mećave. Mislim, stvarno. Nisu baš svi bili složni, znaš ono, dosta su se svađali.
Izbio je praktički rat između dva glavna lika i kužiš ono, podijelili su se u dvije grupe. Mislim stvarno. U biti jedna se grupa trudila svim snagama otkopati vlak iz praktički debelog snijega, a ostali su samo stajali i gledali. Mislim stvarno. Kužiš, na kraju su svi složno radili. Uz pomoć odraslih uspjeli su praktički izvući vlak iz snijega. A mislim stvarno, neki su bili ozbiljno bolesni, recimo kao Draga, neki promrzli, neki samo umorni, pospani, a mislim stvarno. Konačno su krenuli i praktički sretno stigli kući. Po dolasku u veliko selo, na stanici ih je međutim dočekao Perin otac, te Peru, Dragu i Ljubana povezao kući. Štamparska greška? Mislim stvarno. Po prvi puta 3 su đaka, mislim stvarno, sad stvarno, zajedno krenula u Jabukovac, a Ljuban je putem zaspao. Kad su stigli do njegove kuće, Perin ga je otac unio unutra i mislim stvarno. Kužiš? Kužiš? Bravo. Sad ćemo ocijeniti, dakle, žiri diže ocjene od 1 do 5. Evo, ja ću pokušati izbrojati, meni ne da ni matematika, ni hrvatska. Toliko grešaka. Za Strukiće. Tuga, daj mi pomozi. 5 i 5 je 10 i 4 je 14 i 5 je 19. Tuga, piši za Strukiće 19. Hvala žiri. Ne piši, tu ga razmišljaj 19. Dobro. Molim bodove ocjene za temeljce. 5 i 4 je 9 i 4. Znači za temeljce sve zajedno 18 bodova, odnosno pišemo im 0, a Strukić ima 1 bod. Evo ga, bravo! U ovoj igri Strukići su osvojili 1 bod, a temeljci 0 bodova. To je odluka žiri i njihov, evo, žiri je tako odlučio. Dosta neugodan žiri. Mislim da, neugodan je žiri, ali čujte, takav je život. Ne, nemojte niš zamjeriti, ali... Sljedeća igra zove se Poezija na Č i Ć. Svaki tim će dobiti riječi sa Č i Ć, dakle oni problematični glasovi. Morat će smisliti pjesmu s rimom i uključiti sve te riječi i naravno što ljepše krasnosloviti, odnosno izrecitirati pjesmu. Ako žele osvojiti više bodova, mogu je otpjevati, možete repati, scenski nastup. Dakle, to vam je već u onim, kad ocjenjujete medijska kultura, to dakle ima veze i sa usmenim izražavanjem, medijskom kulturom, dakle onoga. Tako, ovo je opći dojam i oni će si posložiti pjesmice, daćemo im 2 minute da smisle pjesmu, napišu i onda je krasnoslove, odnosno scenski, eto, hrvatski jezik, cijeli predmet, hrvatski jezik i književnost slojevit je, pa se tu ocjenjuje puno toga, mogao bi se čak, mislim, napraviti 3 ili 4 predmeta od tog jednog. Ocjenjujemo jezik, ocjenjujemo književnost. Evo sad smo ovdje na... Molim? Može i dadaistička, može haiku. Dakle, bodovanje ponovo ovisi o dojmu žirija. Samo da ponovim, vi ste gotovi? Dakle, imate 2 minute, samo da ponovim još jednom. Ocjene daju kolegice knjižničarke Željka Vrbančić, ona je skoro pa profesorica hrvatskog jezika, ona je učiteljica i doista je išla, ima traume koliko sam čula sa polaganjem hrvatskog jezika, ali može to ocijeniti. Maja Klisurić je jako u ovim danima, u danima hrvatskog jezika napredovala, pokušava se riješiti tih anglizama i mislim da one stvarno mogu dati prave ocjene, a naravno tu su, stvarno su objektivne. Naravno tu su dvojica
veličanstvenih, dvojica veličanstvenih. Edin Čaušević i Marko Černauš, oni također daju svoje bodove. Još jednom, evo, pljesak za njih, bravo. Evo, sad mi tu kolegica kaže, ona nema mikrofon, to smo joj oduzeli jer bi inače jako iskorištavala taj mikrofon, onda ja ne bi došla do izražaja. Dakle, Željka kaže da oni osluškuju, kao što inače treba osluškivati glas naroda, tako oni osluškuju glas publike, odnosno koliko navijate više, toliko će bodova. Morate pljeskati, navijati, morate učiniti nešto za svoju ekipu. Ko je za temeljce? Jeste čuli ovo? A recite mi, ko je za Strukiće? Bravo! Jer je ispalo da navijate više za ove, pa onda mi je to bilo malo čudno. Ali u svakom slučaju, pred njima je mukotrpan posao. Ono što mene zanima, to je taj njihov scenski nastup koji će osmisliti. Mislim da tu, bit će tu dobrih ocjena. Mogli bi zaplesati. Mogli bi čak i zaplesati, zapjevati. To je sad i medijska kultura, to vam je sada, ljudi moji, sve. Hrvatski jezik je bogatstvo. Molim? Dečki, smirite ove kolegice u žiriju. Da se uozbilje. Evo, još malo i 2 minute su istekle, pa vi, ako brzo pišu, imaju sreću, brže će biti gotovi. Ne, pa nije bitno. Samo ta interpretacija, Igore, samo taj... Da. A svi zapravo imat ćemo, to će biti sad ta stanka. Ko ono kad pročitaju pjesmu u razredu, onda to postoji ta emocionalna stanka, pa ćete proživjeti te njihove pjesme. Da si znala Irena bi tamburicu. Naravno, ako nešto smislite, neki ples, kažem, kreativni, možete repati, to vole mladi. Evo, Igor je već organizirao, u kolo su stali, dakle oni već sad imaju, pazite, oni će s nošnjama doći sad. Podržimo ih malo, temeljci, 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 temeljci. Ajde sad ove druge, Strukići, Strukići. Ču. Koliko imamo vremena? Vrijeme je prošlo, ljudi moji, zvonit će nam, imamo još malo vremena, za 45 minuta treba odraditi taj hrvatski. A na hrvatskom se sve radi. I pleva, i pjeva i pleše. Može. Strukići, ko će interpretirati? Iznenađenje, izvolite ovdje pred publiku. Evo ja ću... Bravo. Čađavi čitač. Nagle čudi. Čačkalicom čačka. Žuč čauka. U bačvi kapućina. Čupka čađavi. Ječam. Čudom se čudi. Čemu bača kapućina? Plače da pače. Bravo! Svaka čast, odlični. I naravno, temeljci, oni idu svi. Tužna priča o čaplji i njenim malim čapljićima. Uvrijedio je čaplju, pa joj suze kaplju. Čuti ona, čir dobiva, čuk se čudi, čančara sniva. A čelavac jadan u čvarcima uživa. Nitko od njih čumes
ne sniva. Bravo! Samo imam sad jedno pitanje. Maja, mi smo njima stvarno dali te riječi. Nisam baš to tak mislila da su to bile te riječi. Dobro? Ali čumez, stvarno, evo, čumez, čir, svaka čast. Čelavac, svašta. Pa šta tu ima? Žiri, možemo krenuti Strukiće, ocjene za Strukiće, molim, sad. Za Strukiće. Tu ga zbrajaj. 15 bodova za Strukiće od našeg žirija. Ocjene za temeljce. 5, 10, 15, 20 bodova za temeljce. Tu ga piše 1 bod ili 2. 1 bod. 1 bod. Evo, temeljci 1 bod, Strukići 0 bodova. Ovo je bilo tako impresivno, mi morat ćemo to za kraj ponoviti. Pamtite ove. To je neponovljivo, da. Sva sreća, imamo snimku. I sada jedna brzinska. Skoro pa smo gotovi. Kaže, nove riječi, stari đaci. Zadatak je stvoriti novu riječ za ponuđene pojmove, naravno na standardnom hrvatskom jeziku, ili mijenjam stranu riječ za hrvatsku, to je majin omiljeni sport. Dakle, iskoristit ćete neke od ovih riječi i pokušati, dakle, napraviti neku novu riječ, hrvatsku naravno. Imaš li ti... Ne? Dobro. Pišete ovako. Ja vam čitam zadatke. Joystick. Dobro. Tipfeler. Gift shop. Paintball. To je za Igora. Paintball. Da. Outlet. I rafting. Imate maksimalno 2 minute. Vrijeme sad. Imamo pitanje. Može sintagma ili samo jedna riječ? Bilo bi idealno 1 riječ. Ja mislim da se to boduje. Da, 1 riječ. Danas su to radili šestaši osnovne škole Samobor. Jako im je dobro išlo. Evo, dok čekamo novotvorenice, nadam se da i vi mijenjate ove anglizme za hrvatske riječi više nego učenici, mislim, jel da? Da, ili kako? Ne baš. Draži su vam ovo e-mail nego elektronička pošta. Molim? Elektroskupnica. Dobro, ne znam. Dobro, tu je baš pričao, bilo je predavanje profesora Alerića i onda je on rekao da možda, slažem se s tim, ne bi trebalo pretjerivati, što se i pretjeruje. Ali naime na bolje je hrvatski, dakle postoji jedna stranica na internetu gdje možete pogledati doista onako realne hrvatske riječi za anglizme, znači za nekakve engleske. Pa vjerujem da se u službeni, pa to je upravo to, znači u puno tih službenih nekakvih gdje se ne bi smjelo se pretjeruje. O tome se i radi. Dakle, puno engleska riječ kad se udomači u hrvatskom jeziku, onda ju zapravo treba prihvatiti kad se puno koristi, onda se pohrvati i to je sasvim u redu. Naravno da nikad nije dobro pretjerivati. Koliko imaju još? Imaju još vremena. Prošli su, nisu. Evo još malo. Za sve koje zanima hrvatski pravopis možete prolistati ako ne znate neke stvari. Imamo, njima nećemo dati, za ovo im ne treba. Ili hrvatski jezični savjetnik. To su evo preporuke knjižničara za...
To su preporuke knjižničara kao dobra literatura kad trebate pisati neki rad ili bilo što, pa da se onda malo osvježite u hrvatskom jeziku. Nešto pišu, vi kažete stop. Stop! Gotovo! Odložite Odložite kemijske papire, nemojte odložiti, čitajte. svaku riječ i onda ja pišem počem. Imamo ovako, kreću dakle strukići za joystick. Imate li novu hrvatsku riječ? Smisli nešto da čujemo? Upravljalica. Upravljalica, a temeljci? Igropaličica. Igropaličica, dobro. Evo ga. Ovo su znači sve za temeljke. Da, temeljci, jedan bod. Nemoj ništa, evo Maja će sve zbrojiti. Idemo dalje. Tipfeler smo rekli. Tipfeler je jojić. 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 Dobro. Pogreščica. Pogreščica. To je opet za temeljce. Gift shop. Srcodar. Dobro. Novčaniko ispraznjivač. Novčaniko ispravno. Dobro. I ovo je jedna zanimljiva, baš me zanima što ćete. Paintball. Džiboni. Dobro. Mastoboj. Mastoboj. Dečki su osnovnoškolci su imali bojopuc danas. Pola, da? Evo, Maja piše pa će zbrojiti sve. Što nam je ostalo još? Rafting. Outlet prije? Outlet, jeftinjak. Jeftinjak, dobro. Plitko džepo dućančić. Plitko džepo dućančić. Dobro. I ovo je više za temeljce. I rafting. Čamčarenje. Da, to su i učenici šestaši danas rekli tako, bravo. Rijekospust. Rijekospust, odlično, super. Evo, ovo je za Strukiće. Bod. Maja, kakva je situacija? Strukići bod. Ne strukići, temeljčići. Temeljčići bod. Evo, temeljčići bod. Bravo. Evo i zadnja igra. Je zadnja igra. Posudi lektiru. Aha, pobrkali su mi se. Dobro, predzadnja igra. Jureći glagoli. Svaki tim dobije 10 glagola u infinitivu, a jedan član ih mora što brže i što prije pokazati ostatku ekipe. Tu imate vrijeme minimalno. Majo, imaš glagole ti? Ajmo, ko će pokazati glagole? Tona nije pokazivao, evo ja ću mu dati. Ajde. Jako su lagani. Ajde. Evo, prvo kreću Strukići. Čekaj, znaš kako mi trebaju ruke slobodne. Dobro. Dobro, može? Evo ovako, ja držim, a ti biraj, znači kako... Mi gledamo tu. Dobro. Kopanje, lopatanje. Infinitiv. Cijepati. Bravo, cijepati. Ljubiti. Grliti. Pjevati. Dobro. Moliti. Pljeskati. Smijati se. Čitati. Piti. Jesti. Papati. Žderati. Hraniti. To je to. Samo, dakle, broj vam vrijeme. Ovisi o tome ko je u kraćem vremenskom roku. Evo, drži srce. Trebate, tebi držite. Dobro. Bravo, Tona, odlično. Profesor Pavlin, odlično. Risati. Skakati. Skočiti. Pisati. Crtati.
Čučnuti. Plakati. Miješati. Rezati. Miješati. Hodati. Fučkati. Zviždati. Uzdisati. Uzdisati. To je to, bravo, bravo! Dakle, 25 sekundi temeljci, 38 sekundi Strukić i 1 bod temeljcima, bravo! Sad su prešli temeljci u vodstvo, sad moramo navijati malo jače za Strukića. To će sad na kraju, pa možda i neće ni obavezno. I zadnja igra, ja sam evo preduhitrila, tako silno želim sad tu zadnju igru pročitati, posudi lektiru. Po izvrnutim naslovima lektire koje učenici traže kod nas, vi morate pogoditi o kojoj lektiri riječ. Dakle, ja čitam prvo za Strukiće naslove, a vi govorite. Možete autora i naslov, možete samo naslov. Dobro. Može? Srebrne spirale. Srebrne spirale. Lonac u žitu. Lovac u žitu. Bijela koza. Bijeli jelen. Leoni tribunj. Lavni rimica. Bravo. Znači, ne čekam dugo. Maljutka. Muljika. Bravo. Pod javorom ili tako nešto? Pod ovim. Okolo obora. Bravo, Irena. Neznanost i djeda. Bravo, Daja. Tonka hoda. Gotovo, Don Kihot. Priče iz domovine. Bravo. Pali su na glavu. Pale sam na svijet. Bravo. Balada o mrkvi. Bravo. Pazite ovo, molim vas. Gote jodi. Blago Verdera. Pa predobro, pa bravo za vas koji tražite lektiru! I zadnje, Hasan Janica, balada. Da, dobro, bravo, evo, Strukić je odlični. Sve su pogodili. Osim toga voda. A, 12, dobro. I temeljci, možemo krenuti. Leteći život smrdljivog Martina. Sportski život letećeg Martina. Drijemopis. Veseli zemljopis. Po aut kup. Žao mi je, plaut čup. Znači, tražili su po aut kup. Svjetlost na putu. Mrak na svjetlim stazama, Ivan Goran Kovačin. Da, ali pazite, mi knjižničari to moramo naći na polici. 10 gladnih krava. 10 krvavih godina. Šrodor, banditi. Razbojnik, da. Kaos u kući. Kod kuće je najgore. Da. Mirna dolina. Gostioničarka Mirandolina. Sama, pazite ovo, samo dvojica. Bez trećeg. Bravo. A ovo, klipi ti top. Ranko Marinković Kiklop. Sremski vuk. Stepski vuk. Čiča je izgorio. Čiča gorio. Bravo, temeljci. Ovo jesu srednjoškolske lektire, ali ovo je... Evo. Teže smo vam dali. Molim lijepo voditelja ekipe da si primiri ekipu.
Molim lijepo da se smire strasti. Jedan bod Strukić. Mislite da nam, kaj su izjednačeni? Treba nam zadnja igra. Ne mogu naći. Evo je tu kod mene. Jao mene. Zadnja igra. Možda Jadranka... Nemaš? Evo. Nemam, da. Ti imaš. Sve spremno. Dakle, mudre izreke i fraze možete čuti svakodnevno, ali posebno su zanimljive ove iz malog tematskog rječnika Milana Žegarca Peharnika. A naravno to su samoborski kraj, govor samoborskog kraja, pa će naravno to biti jednostavno za obje ekipe jer imaju u svojim ekipama prave članove. Zadatak je sljedeći. Objasnite fraze i poslovice na kajkavskom. Objasnite ih ljudima u publici, dakle učenicima. Prvo prevedite nekako na standardni, potom objasnite kada i u kojim prilikama se koristi ta poslovica ili fraza. Naravno, onako kako ste vi to doživjeli, poslije ćemo mi vidjeti kako je točno. Obje. Ovo isto, eto, nema nikakvih brojčanih, nego će to jednostavno biti dojmovi. Žiri ima sad stvarno tešku ulogu. Publika će morati to s pljeskom jednostavno odlučiti jer je izjednačena situacija, a ovo se ne može bodovati, ne može se brojčano nikako matematički izračunati ni ocijeniti. Sad, evo, vrti se kazaljka. Koliko ćemo im još dati? Još Minutu neka. Da se dokažu. Da. Ajde, idemo ovako. Kad ja kažem temeljci, vi plješćite, a žiri nek sluša da vidimo za koga ćete više pljeskati. Možda im to bude. Idemo. 3, 4 sad. Temeljci. Bravo. Super. Idemo sad samo pljesak za Strukiće. Dajte ih podržite. Gledajte, ako i bude izjednačeno, ja više igara nemam. Gotovo je. Može? Može. Ajde, Tona. Ja to ne znam ni pročitati. Znači ovako, dakle. prva ta je poslovica samoborskog kraja, 3 frtali na cušpajz. Inače, stih je iz Samoborske Miroslava Krleže. Jel' tako? Tako Crnoborska se zove ta balada. Da, jel? da. Mogu i otpjevati ako hoćete, jer je Rundek to uglazbio. Ajde, A može. neću. Ajde, može. 3 frtali na cušpajz, celu noć je sviral bajs. I tako dalje. Vidiš, bravo. Dobro, Jako 3 frtali na cušpajz zapravo znači otprilike bez veze. Niš koristi. Okruglo pa na čošak, kako kažu u štokavskim govorima. To. Da. Dobro. Tako i Žega objasnio, možete tu pronaći. Pod fraze i poslovice. Ja imam prvo izdanje. Ovo je dopunjeno, samo si još ne znam da su fraze. baš, dobro, ok. Druga. Gnus se z nesnagom osmradil. U kajkavskim govorima gnus je kraosas. Znači velika zmija koja je bezopasna u principu. Ali, znači, on se pravi jak, a zapravo je bezopasan. Jesam blizu? Pa Nisam ne blizu. znam. Evo, ja ću sad pročitati. Praviti se moćan, a zapravo si slab. Pa da, zapravo kaže, zao čovjek se usmrdio s nitkovom, odnosno kad se loš muškarac petlja s nevaljalom ženom. Jako daleko od poslovice. Da, Jako daleko od onog što sam ja mislio da znači. Dobro? Ne, gle, ja znam svaku riječ, ali mislio sam da je to tako u tom smjeru. Ja se ispričavam, ovdje su ipak djeca, ovakve poslovice da vas Dobro, ja mislim da je, pa možemo, Irena, Dobro. molim vas, tu ekipu tu drži pod kontrolom. Evo, smirit će nas. I to je to. 2 smo dobili, ne? Dobro. Igore? Ne, u redu. Znači, prva nam je na pogneno drevo idu i koze srat. Znači, doslovno bi bilo da na povinuto drvo idu koze obavljati nuždu, Bravo, a to zapravo lijepo. znači da
Ovako u stihovima, gubitnika svi gaze, njega baš ne paze i dosta im je mamine maze. Bravo, da, bravo, je, bravo. Da, kontru, da, bravo, svaka čast. A ovo, stvarno, mislim, ako vi to znate... Ne, mi smo tu pročitali. Pazi. Znači, slušajte. Dej mu da kozla ne zvrže. Znači, ovo kozla ja povezujem s povraćanjem, a... Jel tak su... A zvrže stvarno ne znam kaj znači. Ali... Da. Pa onda u stihovima dopusti mu da povraćati može jer je jučer puno pio kod Jože. Bravo! Ne, kaže Žegarac, daj mu da ne poliježe jarca. Molim, pardon. Možda, to nije kozlanje, nego se radi... Ne, veli daj mu da ne poliježe jarca, odnosno... A, htjeli ste, mogli ste reći. Aha, ne, pa... Ne, evo, prevedite, ajde, to je sad prevod na standardni. Sad ti objasni značenje, jer to su uvijek prenesena. Dobro? Nije vjerojatno kozlanje. Dobro? Nego se radi o jarcu, kozlanje. Zna neko od vas kaj znači zvrže? Evo, zna, tu Mirjana zna sve ove riječi. A ništa, sad sam ja u principu rekla. Ne, ali kaže ovako objašnjenje. Kaže se to kad bi netko rado jeo ili pio, a ne nude ga, ili ako netko stalno dosađuje. I nude ga, nutkaju ga. U tom smislu, znači, dej mu da kozla ne zvrže. Dej mu da kozla ne zvrže. Da, sad sve hoćete? Daj mu jest da ti kozla ne zvrže. Da, ne zruši. da. Evo, mora neki sloj da bi objasnio. Znači, bila sam na dobrom tragu. Bili ste na dobrom tragu. Ne mogu, žao mi je sad ako sam ja tu nešto prekinula, vi ste... Dobro je. Ovako, sad ćemo žiri... Žiri ima zadnju prije nego se evo dogodi, sad su tu počele nekakve, sad ja moram stati u sredinu, sad su se oni sad raspojasali, sad bi se natjecali do 9. Sad bi se oni do 9 natjecali. Ti nas sad slikaj i razmišljate koliko ćete bodova dati temeljcima, a koliko strukićima. Dok slikaš, razmišljaj. Znači, koliko temeljcima, koliko strukićima. Još jednom da čujem navijanje za temeljce. Igor Ivančića! Ajde da vidim. Ajde, ko je za... Možemo dignuti ocjene? Može. Evo, bravo! Vi znate što ovo znači? Izjednačeno. Ja mijenjam ovu kako se zove. U svakom slučaju, to je to. Završili smo izjednačeno, što je normalno i u redu, bez obzira što se vi... Petice su pale, to je bitno, evo tu ga je zbrojila, 5 temeljci, 5 strukići. Ja mislim da su zaslužili. Hvala puno Jadranki, Kristini, Ivančici i Igoru. Od srca hvala Toni, Vesni, Davorki i Ireni. Evo, bila je ovo zadnja igra. Hvala vam na strpljenju i još jednom hvala što ste došli. Nadam se da ste se zabavili i shvatili zapravo da se hrvatski uči u srednjoj školi i u osnovnoj kroz cijeli život i tako da, eto, dolazite u knjižnicu. Previše mašem s rukama, imam puno poštapalica. Volim hrvatski više nego prirodu. Svi volimo hrvatski. Kad malo tu raščistimo stolice, ostanite na kratkoj zakusci, na razgovoru. Hvala puno Ireni i Igoru koji su odmah pristali na ovu igru, skupili svoje timove i svima koji su se eto tako htjeli igrati hrvatskog jezika. Hvala dečki.